مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد أوجب الله على كل مسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سار على نهجه اهتدى ومن خالف سنته دل وغوى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فطريقته صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، وسبيله هو المنهج القويم. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوة المشاهدوننا في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم في الدنيا، وتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى إن جولي إدو النباج مكم محمد صلى الله عليه وسلم. باولنا مسيب جلبة محيور لك أو محيورانغو ونند جلبة بن كند الجنة hiwrango gandanteɗema allahu tabaraka wa taala no hertirani ɗum ɗon yimɓe ɓen ko nder aljanna yoɓe hiwrodir. woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon nokku kala ko towloro musidɓe julɓe hiɗon daara men e oɗo émission meɗen wiyeteɗo émission gandal e faamu yo musidɓe julɓe. idan noon musidɓe julɓe hande kadi hiɗen mari welo welo molanaɗo woni honɗum. iɗen jogiti taaliba ɓandanteɗe makko janngoɓe ko nder markaz Khalid ibnul Walid e ɓandanteɗe moɗen invité ɗo hande fiyeɓe janngan en Qur'anul Karim yerwoka Allahu tabaraka wa taala newinani ɓe. ɓawɗo no musidɓe julɓe hiɗen jogiti yewtere wi'etede tahdhiru min al bid'i, woni rentingol jeeyaɓe ɓen rentina musidɓe ɓen ga e waɗugol bid'a sinca ko nder dina musidɓe julɓe. hare ko ɗum woni yewtere meɗen nde so tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri. ɗen tori nde allahu azza wa jalla okkota en fasaha: inni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ɗen tori kala konngol ngol andanteɗe moɗen wowlde ɗo yo allahu arkuso en tawde ko sabu makko wonɗen e wowlirde. o danden kala ko wiyete yiingo e nani allah on arkisa on onon kadi jooɗiɓe no ndaara men nokku kala ko towlori e aduna allah on o tawna on eɓe o manti o yiɗi ɓen o inni alladina yastamiuna qawla fa yattabiuna hasana. heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon ɓe gollitira musidɓe julɓe. en ala julnude ɓawu nananteɗem en junni woni hiɗen jonnude oɗo suka hikkoɗo ko junngo ñaamo o hiwro ɓawo nde o gayni jonnen oɗo kañum kadi o hiwro. ɓawɗo no musidɓe julɓe jonnen ɓe micro on ɓe alda ko ɓe addana e neldade ko ɓe neldi Jama TV, ko ɓe neldi yiɗuɓe émission gandal e faamu no habbiti émission o no ndaara émission o chaque vendredi. idan ko an yo hikkorane ko junngo ñaamo hiwrono en haɗa farida faddal mashkura wa majura. nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Lawi Abdul Aziz Ba lan hoditi ampul en janga markaz Khalid ibn Walid. Masha Allah. Idan en weltanike mo boy en tolni Ustaz Abdul Aziz ko nder Jama TV. idan hare an kadi ko hiwragol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hilan inne Ibrahima Bari lan hodi Medina Rebus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyo Ibrahim hare ko toli maɗa ko nder émission gandale faamu Jama TV musidɓe julɓe
Ustaz Abdul Aziz udditane e jonde nden immorde ayaji Qur'anul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله إذا مسيب جلبه weltanike boyi Ustad Abdul Aziz e ɗeɗo ayeje ɗe andanteɗema hino hoyna ɓernde tentinino o bani adama jentiɗo firo ngon. Eyi nam Allahu tabaraka wa taala waɗa barke gandal ngal ɓeydana ɓe arakkisa en sifa maɓɓe hewɓe. Idan te jondude Ibrahim kanko kadi o adda neldare ko neldi yiɗuɓe émission gandal e faamu yiɗuɓe Jama TV tuɗe noppi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. نعم إبراهيم weltanama bus yallahu tabaraka wa taala ɓeydo gandangal eyna musidɓe julɓe ɗum ɗo woni welo welo e mo andantedema Jama TV no neldori on nam tippude e émission moɗon gandal e faamu won e wadde chaque vendredi musidɓe julɓe hiɗen weltano buyi paykokoy ɗen jarna buyi Ibrahim yallahu tabaraka wa taala ɓeydo gandalngal ɓeyda dande nden idan no ɓawo nandanteɗema musidɓe julɓe en heɗike oɗo Qur'an welɗo en heɗike oɗo Qur'anul Karim iwɗo e nder ɓerde musidɓe julɓe ɗum ɗo ko nema mandantede ma en wawata huɓidade mo ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe ɗen natande e yewtere meɗen nden woni innuɗen ko woni yewtere meɗen nden ko attahwiru minal bid'i woni ko rentingol ga e sincugol e diina kan darugol hunde alano ko diina inventa kereya sinca miijito eɓɓa labina fonna idan ko ɗum ɗo woni yewtere meɗen nde musidɓe julɓe eɗen tori nde allahu azza wa jalla okkorta en tawfiq e muɗum musidɓe julɓe idan yewtere nden ɓe makki wo faqad awjaba allahu ala kulli muslimin tibaa nabi sallallahu alayhi wa sallam wondanedem allahu tabaraka wa taala dey o waɗɗini o farli e dow kala julɗo yo o jokku annabajo on sallallahu alayhi wa sallam faman sara ala nahji ihtada kala o mandantedemo no woni e dow lawol annabajo on o feeway wa man khalafa sunnatahu dalla wa gawa kala o mandantedemo lundike sunna annabajo on o wopodiri e maɓɓe o majjay o beway kañum kadi musidɓe julɓe kama qala subhanahu wa ta'ala won allah o inniri noon wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa albalagu lmubin o de nelaɗo mongo Muhammad si on ɗoftike mo tun on feeway ande noon fawaki nelaɗo on si wona yettingol ha ɓanga ande ko ɗum ɗo
on jaɓi on jaɓali alanamo kanko wa ma ala rasuli illa al balagul mubin nelaɗon ko yetti ha goto kala anda ɓe yettini idan kamɓe hare ko ɗum ɗo woni ko farliɓe ɓe maki fa tariqatuhu sallllahu alayhi wa sallam huwa siratul mustaqim laawol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo woni laawol fewugol ngol wa sabilahu huwa almanhajul muqim laawol maɓɓe ngol musidɓe julɓe ko ngol woni laawol tabitugol ngol andanteɗema la iwaja fihi ngol ala ɓoylare musidɓe julɗe no feewi yet qala subhanahu wa taala allah inni wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun allah inni wa anna wondanedemo de tabiti hadha sirati ko ɗum ɗo woni laawol angol dey mustaqiman no feewi ngol focci awa noon fattabi'uhu jokke ngol laawol an ɗo awa jokke laawol ngol muhammad woni ngol wala tattabi'u ko satti wono haron jokkali assubola laawi ɗin fatafarraqa bikum ha ɗum ɗon senda on an sabili ga e laawol angol min allahu tabaraka wa taala ma min laawol an min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yani senda on ga e laawol islamu gon dhalikum konko yewta ɗon ɗo wassakum bihi ko ɗum woni ko wasiya ɗon ko ɗum woni ko yammira ɗon la'allakum fi onon tattaqun yonhulu allahu tabaraka wa taala ida musidɓe julɓe yi allahu humpitego suratu an'am wondanedemo ko laawol annabajo on ko ɗo woni laawol fewugol ngol allah wi noon jokke ngol ɗo laawol waton jokku laawi goo dey jokke ko nelaɗon wonno kon e muɗum woto on jokku ko nelaɗo on wonano e muɗum ñande goo annabajo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maki o wondanedema wasataftariqu hadihi l umma ila 73 firqatan ɓe maki kullaha fi nnar illa alwahida qalu ya rasulallah ma hiya ya rasulallah qal aljamaa wa fi riwaya ma ana alayhi alyawm wa ashabi ninaɗo maki wo no fawi feccade mofte an ɗen faade e cowalle 13 ɓe fawi feccade feddeji ha timma 13 ninaɗo maki ɗeɗo fedde fof koko nde yiite jahannama suti ha heddi fedde wotere sahabaɓe inni nelaɗo ko honde woni nen fedde nde andanteɗe bo no heddi ɗon te ko ɓe natoyto aljanna nelaɗo maaki ma ana alayhi lyawma wa ashabi ko ɓen wonɓe komi woni kon e muɗum hande ɓe sahabaɓe am ɓe e riwaya goo ɓe maaki aljamaa ko ɓen woni jamaɓe ɓe ko ɓen woni jogodirɓe ɓen ko ɓen woni inneteɓe ahlu sunna wal jamaa ko ɓen idan aljamaa e riwaya oya ko ɗum woni honɗum musidɓe julɓe arana on ko ɓen ɓe andanteɗema hino komi woni kon e muɗum e ɓen sahabaɓe amen koɓe woni kon e dow muɗum musidɗo julɗo kala ko wonɗa e muɗum e to tefa anda nelaɗo on ko ni wonirno e muɗum kanani ɓawa ɗum no si jokka musidɗo julɗo iden ɓe maki wattiba'uhu sallllahu alayhi wa sallam huwa shartu thani min shuruti qabuli l'amali salih wo jokkugol sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam iwtira ɓawa maɓɓe waɗa ko ɓe waɗi kon golla ko ɓe golli kon wowla ko ɓe wowli kon acca ko ɓe acci kon ɓe maki wo ko ɗum ɗo woni sarti ɗimmo immorde e sarti ko bani adama jogitoto so golli golle allahu tabaraka wa taala jaɓanamo golle ko o golli ko musidɓe julɓe ɓe maki fa yajibu ala kulli muslimin ta'atuhu fima amara no waɗɗi kala julɗo gonɗingol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe ɗoftagol ɓe ko ɓe yamiri kon e muɗum no waɗɗi kala julɗo nde o arta o ɗoftoɓe e ko ɓe yamiri kon e muɗum wajjitinaɓo manaha anhu wa zajar on tugi kadi woɗɗito pottito kala ko nelaɗo on haaɗi e muɗum
ɓe gufi ɓe ñaaɗi ɓe inni sa waɗi ɗum ɗo tun ko yiite sa waɗi ɗum ɗo tun a lettete no annabajo on sallallahu alaihi wasallam makilno noon wondanedema man atani dakhala al jannata wa man asani faqad aba nelaɗo maki kala ɗoftiɗo lan naate aljanna kala lundiɗo lan no haɗa ko kanko salinadugol aljanna walla yubada allaha illa bima shara'a har allahu tabaraka wa taala rewiraka si wona konko o sarƴini yo rewire musidɓe julɗo wa hadha min mana al imani bi annahu rasulullah ɗum ɗo no tawa e firugol wondanedemo dey kamɓe nelaɗo on ko allahu tabaraka wa taala woni ko immini ɓe idan kala bani adam no duwa famude ɗum ɗon o jaɓa o gonɗina o anda wonnedemo dey kamɓe ko allahu tabaraka wa taala woni ko immini ɓe ɗum so allahu inni wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqu llaha inna allaha shadidul iqab allahu inni kala wo ko nelaɗo jonni kon wama atakum rasulu fakhuduhu kala ko nelaɗo ƴetti jonni on jogite wama nahakum anhu kala wo ko ɓe haɗon e muɗum fajtanibuhu woɗɗite ɗum ɗon dey wama nahakum anhu wama atakum rasulu fakhuduhu kala ko ɓe jonni on ƴette jogite ɗon wama nahakum anhu kala wo ko ɓe haɗon e muɗum haɗa dey fantahu woɗɗite ɗum ɗon haɗite acce ko ɓe haɗi on ko e muɗum hulon allahu tabaraka wa taala andon de allahu tabaraka wa taala ko o tiiɗuɗo lette musidɓe julɓe wa kama amarana bittibaihi sallllahu alayhi wa sallam ko wona noon allahu azza wa jalla yamiri en nde jokketen annabajo on sallllahu alayhi wa sallam umirna bi adami ta'abbudi bima laysa min hadihi en yamirama haren rewirali allah on si konko andanteɗama na e peewal annabajo on tabaraka wa taala en yamirama hara en rewirali allahu tabaraka wa taala si wona konko allah on sharƴini yo rewire ko wona ɗon kañum kadi tawa ɗum ɗon wala min sunnatihi wona e sunna annabajo on en yamirama hara en rewirali kalla on sarƴina kadi hara en rewirali ko andanteɗamo na e sunna annabajo on sallllahu alayhi wa sallam tawti ko waɗi fa kullu bid'atin dalala kala wo ko sinca damba liifa takka baka e dina kan yen andu ɗum ɗon dalalatun ko majjere awa noon wa kullu dalalatin fi nnar kala majjere ko allahu tabaraka wa taala rewira ɗum ɗo naade jommu yite ko ɗum si qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki fa aleykum mi waɗɗini on yo jokku bi sunnati sunna an on wa sunnati lkhulafai e sunna ɓen lontiɓe almahdiyina fewnaɓe arrachidina fewɓe tamassaku biha jogite sunna an on jogite sunna an on wa addu alayha ƴakkiron sunna on binnawajisi e ñiiƴe mo ƴakkiɗe ɗen ko waɗi kala ko ƴakkira yeesoje ɗen no fuuto law kono kala ko ƴakkira ɗe ga ƴakkiɗe ɗen yawata fuutade nenaɗo maaki jogitore sunna an on ƴakkiɗe ɗen wa iyakum mi rentini on kadi wa muhdathati l umuri ko sinca kon e nder dina kan ko waɗi fa inna kulla muhdathatin kala wo ko sinca damba e dina kan bid'atun ɗum ɗon koko fuɗɗa tawaka e dina kan wa kullu bid'atin kala wo non ko fuɗɗa hare dalalatun ko majjere wa fi riwayatin ari e filleye wonda nedemo dey wa sharral umuri nelaɗo maaki ko ɓuri bonde e fiyakoji ɗi fof muhdathatuha ko sinca kon liifa ko nde dina woɓɓe inna avion alano ɗo oko sinca goɗɗo rewita allah avion woɓɓe innama otoje alano ɗo portable alano cunci alano awa joni wiye ɗum ɗo kadi ko bida wona ɗum wi'a a ƴettata o portable ma inna la rewidema allah on kono yarle mawludu sincaɗo on goɗɗo wi'ata lan rewide ɗum allah on ko ɗum ɗon woni bida ko waɗi ɗum ɗon sinca ɓe wi ɓe rewide allah on e muɗum kono amma portable auto avion autoje ɗum ɗon yowodira e koye dina
goɗɗo rewita Allah o ɗum ɗon jamil si hara wona e dambugal honno العادات عند العلماء تنقلب العادة عبادة والعبادات عند الجهال تنقلب العبادة عادة شهر ونا أودو نونه أني يلا لن يتدو بورتابل من نودة في الله توكو ولولا ويل عادة ولا ريوي الله نو أي وندة كونو نو يونديرا إنغول كاميرا على نو هانكي hande ɗum ko bida oto ala no hanki ɗum ko bida avion ɗin piiji fof wona ɗin ɗon wona wowlede koko damba ko diina wi'a Allah won rewirede muɗum wono innugol allahumma salli ala muhammadin fatih lima ukhliqa wa nas lima sabaqa sifa ɗin ɗon konguli inna mo jangi salatul fatiha oɗo no ɓuri wa janguɗo qur'anul karim laabi wulure sinca ɗum ɗon ko nder diina ko ɗiɗo piiji wiwɗen ko bida tawde no ɗiɗo piiji yowndira e dina kam tawde ɗiɗo piiji ala asli e qur'an ala e qur'an ala e sunna bal ɗum ɗo ko sinca ɗum damba e muɗum ko ɗum siɓe maki o wondanede mo dey nenaɗo maki sharral umour ko ɓuri bonde e piiji ɗin muhdathatu ha koko sinca kon wa kullu muhdathatin kala wo ko sinca bid'atun ko fuɗɗa ɗum wa kullu bid'atin kala wo ko fuɗɗa dalalatun ko majjere noon wa kullu dalalatin kala majjere nde jommum jogiti rewiri Allah on ha may yo andu finnaari naade mo yite rawahu abu dawuda wan nasaiyu wa ghayruhuma wa hassanahu al-albani ko kambe woni ko sellini o do hadith musibbe julbe be maki non fala yajuzu dagatako ittiba'u fala yajuzu bitida'u dagatako fuddugol sinta في الدين كون الدين الله تبارك وتعالى والاتباع في الدين شيئا ودغتاكو كدي شينچو كون الدين هاي هونde من الاعمال لم يقبل منه andantedam e golleji andantedam Allah تبارك وتعالى jabataden don golle si tawi sinjama ko ne dina walidha qala sallallahu alayhi wa sallam ko sabudun si annabajo alayhi salatu wassalam ma kanen man ahdatha kala on sincudo fi amrina hadha e ka dina men do ma laysa minhu ko jeya kay mudum madum fi amrina hadha ma laysa fihi ko jeya kay ka do dina fa huwa raddun jommum ko jonteteɗo ngal ɗon gollal woɓɓinama he awa wi'e joni salatu tarawih ko juuɗo ton kon qiyamul leyli balɗe sappo ɗen ko bida nelaɗo waɗano ngal gollal nelaɗo on alayhi salatu wassalam yamirano ɗum ɗon innenɓe kono woni famade nelaɗo on alayhi salatu wassalam fuɗɗi ka gollal ngal ɓe waɗi ɓe mottidiri ɓe nguure nden ɓe ndaari ɓe tawi no laba yimɓe ɓen ari tawti ɓe huli wata ɗum ɗon farle e dow julɓe ɓen ɓe ndaari ɓe tawi ɓe inni joni goto kala yo juul ɗum ɗon ko muɗum fii wata farle e dow umma on annabajo on hoti juuli ko muɗum haa ɓe feƴƴini Omar inni ko nelaɗo huluno kon iwi ɓe huluno wata ɗum ɗo farle enen le ɓe heddiɓe ɗo wahyu alaka jippade dow meɗen sakka ɗum ɗo farla e dow meɗen joni ɗo yo ɓeeɗa juulaɗa mottodiren juulen ko juuyiɗen fof ɓe fof ɓe mottodiri ɓe juuli Omar inni ni'ma bid'atun hadhihi emba en fuɗɗitike ɗo ko laba andi harno woduno ɓe fuɗɗiti ɗon no serti ɗum ɗo hari alano ko nde dina nelaɗo dey wuuri duuɓi waɗanaali hoore mum mawludu duuɓi 63 ɓe feƴƴini sahaba ɓen hikki ɗon waɗanaali ɓe mawludu ɓen ɗon lanni tabi'ina en hikki ɗon kadi waɗanaali ɓe mawludu on giire ɗon lanni tabi'in hikki ɗon kadi waɗanaali ɓe mawludu ɓeɗo kadi ɓe lanni kono ɓay noon ɓeɗo ɓe ari haa ɓe lanni woɓɓe kadi hikki noon ɗon ɓe ndaari ɓe tawi annabi Isa no waɗanede fête kamɓe kadi ɓe inni honɗum enen kadi haray
annabajo men o Muhammad no hande sifa ɗum ɗo ɓe sinki o andi kamɓe ɓe kereyo argol tokkito hunde nde tawnoɗa nden ɗo wona ella hari honɗum annabajo on hino lerɗini yo yimɓe ɓe gollitir gosordu nokku kala ko ɓe hikkori joni no oɗo sunna ɗanike ara innami turike on e gosordu koye sunna noon yewtaɓe hadisaje lerɗinaɓe ha goto kala e sukaɓe ɓen fof juɓɓe mo ɓe sooda e gosordu ko yiiɗa wo tastannubi hino gosor tum andi ko an andintinɓe aɓe fuɗɗiti oɗo sunna an koɓe sinkiti ɗon kon koko woodi Allah wo no rewirede e muɗum bindi no woodi kono tawi ɗanike immintinɗa ɗum ɗon wona bida ko honɗum woni bida ko ɓe famali kon woni honɗum nelaɗo waɗali tabi'ina en waɗali sahaba ɓen waɗali tabi ɓen fof waɗali ko ɓe waɗali goɗɗo go sakkitiɗo sinki waɗi ko diina inni yo Allah o rewiri e muɗum ko ɗum woni ko wi'a bida on hara yo Allahu tabaraka wa taala andingen faminen golle ɗen musidɓe julɓe rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima wa fi riwayati lahuma ari fillaye mo ɓeɗo cerroɓe meɗen ɗiɗo filli woni man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kala on golluɗo gollal ko nder diina tawi ala e muɗum yamirore amen min annabajo sallallahu alayhi wa sallam yo wawa famude jommu ndey hettoyey ngal ɗo gollal rawa ibnu abi dunya rahimahullahu taala anna ataa qala su'ilat aishatu anil aqiqati qila laha anil aqiqati laha ara'ayti in nahara insanun jazuran faqalat aishatu as-sunnatu afdal yumma me aisha musidɓe julɓe ko filli hadith on ko ɓeɗo wiyeteɓe abi dunya ɓe maki wo landama yumma me aisha ga e inde bobo ko dannabo hirsangol mo o inni ene yumma me aisha goɗɗo so heeɓi nagge hirsani ɓiɗɗo on ñande dennabo on kon ɗum wiwɗon yumma me masha maki yumma me aisha ta maki ko ɓuri moƴƴude ko sunna on nelaɗo ko ngaari hirsuno an kadi hirsu ngarnani ta sincu ko nder diina o yii mo jogii feere de o inni yumma mi asa kon ɗum innuɗon faalaɗo noon innirde nagge ɓe inni a sunnatu afdal waɗugol sunna ko annabajo on goltiri kon ko ɗum ɓurnani even haray goto kala koyo duumo e oɗo sunna mo andanteɗo annabajo on sallllahu alayhi wa sallam koye ɗo ɗum ɗo wonno e muɗum waqad ari ko filli oɗo ineteɗo nafi anna ataa anna rajulan atasa ila jambi ibn omar ɓeɗo ɓe maki wo ari zurugo suka goto tawi ibn omar no jooɗi o iili ɓay o iili o inni alhamdulillahi wassalamu ala rasulillahi qala ibn omar inni wa ana aqul alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wo wondanede mo dey anko wiwɗa ko assalamu ala rasulillah ɓe maki wa laysa hakada allamana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nano wiiɗa ni dey annabajo on janni men jannaka ɗum ɓe maki allamana an naqula nelaɗo on ko janni men koye men innu alhamdulillahi ala kulli hal mais yomin ɓeytuɗon wassalatu wassalam min jannaka ɗum wota sincu wota ɓeytu ko nde dina rawahu tirmidhi wal hakim wa qala al hakim sahih isnaduhu gharib wa wafaqahu الذهبي وحسنه الشيخ الألباني وكم ونكو سلني حديثا وقال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود رضي الله عنه ماكي هريك أنو يبيدو julɓe ko onon yo ɓeeɗo wiwɓe
ino yiɗi annabajo on jokke ko tawɗon kon woto on sincu ko waɗi annabajo on yoni on ko addi kon yoni on ko satti wo wotta on sincu addon e diina kam fen ɗo noon ko fewndi goto kala hino haɓɓude donkum muɗum immo yara nokku e towngol maɗum teddingol nde ɗo hunde wiyetede mawludu maɗum sooda ñameteji heɓilo ñande wiya ko nde ñande hirugol jarugol juulugol e mantugol dow annabajo on sallllahu alayhi wa sallam amin tadakkuri bi jiranin bidi salami mazatta daman bi damin bidi muqlatin ala kullin duumo e jemma on fof e mantugol e wowlugol ko ɗum waɗi musidɓe julɓe ari e hadith mannanteɗama maɗum e ari ko ƴetta oɗo wiyeteɗo Sufyan ibnu Uyayna rahimahullahu taala qalo inni sami'tu Anas ibnu Malikin minani Anas ibnu Malikin no maka wa atahu rajulun ari e maɓɓe gorko goto fa qalo inni ya aba abdallah ka ayyo baben abdallah min ayna uhram ene ko honto mi horminoto fi hajju qala min dhul hulayfata ɓeyni yahu oɗo nokku wiyeteɗo dhul hulayfa min haythu ahrama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yahu horminoɗa ko annabajo horminorno ɗon fa qala inni no min de uridu an uhrama minal masjid min de mi faala horminade ko juulirde min indal qabri takko ko qabru annabajo on fa qala ɓeyni la taf'al wata waɗude ɗum ko waɗi annabajo on waɗano ɗum wata waɗɗum ɗon wata sincu fa inni no min akhsha alayka al fitan fitnata miɗo hulan ma yahiɓo fitna fa qalo inni wa ayu fitnatin fi hadihi koye honɗum e fitna mi heɓata e ɗum ɗo filan hormini ko juulirde mi heɓa ɗon fitna koye honto mi heɓata ɗon fitna innama hiya amyalul aziduha o inni de hare ɗum ɗo ko faale tun ko andanteɗa mallan ɓeyditi ko nde diina kon to mi heɓata ɗo fitna filan ndayi tun ko laaba on togui ɓeyditi ɗon tun fa qalo inni wa ayu fitnatin fa qalo inni wa ayu fitnatin a'zam min annaka tara annaka sabaqta ila fadilati al-ashri anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o inni ene kira yaale fitna ɓurɗo mawnude e moolanade wonde nedema de an a pottitike a sinci e dow ko annabajo on alayhi salatu wassalam golluno kon inni no min sami'tu llaha yaqulu minani allahu tabaraka wa taala no inna falyahdhari alladhina yorento ɓen ɓe andanteɗamo yukhalifuna ɓe no lundo an amrihi ga e yamirore annabajo on sallllahu alayhi wa sallam an tusibahum nde heɓata ɓeɗo fitnatu nde heɓata ɓe fitna aw yusibahu ma heɓa ɓeɗo adabu lette alimun musuɗe awa miɗo hulanma nde sincata ko nde dina nelaɗon ko dhul hulayfata horminino wata yaw ha ko juulirde horminoɗa ko waɗi sa yeehi ko juulirda horminike hare ya andu a sinci a waɗi ko annabajo on waɗano joni no miɗo huuli ko allah o inni kon yo rento ɓen ɓe andanteɗema no lundade nelaɗo on nde heɓata ɓe fitna molanaɗo ma heɓa ɓe lette molanaɗe miɗo huulinde ɗum ɗon heɓatama ko hasi kon noon si a sinci a waɗi ko annabajo on gollano ya waw famode ɗum no heɓete ayyuhal ahibatu fillah kono yo musidɓe julɓe yiɓɓe allahu tabaraka wa taala laqad akmala allahu dina wa atamma alayna ni'mata allahu tabaraka wa taala timminino e dow meɗen dina ka neeɓi ka timmi allahu tabaraka wa taala o timminani en kañum kadi nemaji ko nemiri kon e dow meɗen ko waɗi noon kañum kadi yettinino e dow meɗen annabajo on sallllahu alayhi wa sallam risalata ko ɓe jonnano kon ɓe yettinino e meɗen ha timmi wa addal amanata ɓe tottino kañum kadi ɓe jonnirino hoolade nde allahu tabaraka wa taala howlino ɓe jonniɓe qur'an on
ɓe jonnino en ɗum ɗon ha timmi walam yatruk annabajo on accitanali en hayran moƴƴere illa dallana alayhi si wona annabajo on holli en nden ɗon ala kañum kadi wala sharra ala hunde bonde illa haddarana minhu si wona annabajo on alayhi salatu wassalam rentinani en e nden ɗon hunde qala taala allahu inni alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina hande dey mi timminani on dina ka ñande arafa hande dina moɗon kan timmi mi nemini e dow moɗon mi timmini e dow moɗon kañum kadi nemaji an ɗin mi weltori yo on jogito dina ko rewi tolla min allah on ka wiyete ka islamu jogite ɗum ɗon ko rewi rollam ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة إمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى دار الهجرين بماكي ووندن هدما كلا أمان تدما سنكي كل دينا نا إنن إني ke maliki yankoɓe na enen en innayi ko imam malik woni imam meɗen aw heɗoɗen imam malik honɗum maki musidɓe julɓe imam malik ɓe maki wo wonde nedemo dey kala umandanteɗamo sinci e kaɗo dina kala sincuɗo tawi kanko ko e moftande muhammadin o tawti yo o wawu famude lam yakun alayhi salafuha o alamu o ñentini e nde ɗo hunde alamu o iwtiri ɓawo mum e nde ɗo hunde kanko ala bal kala ko o golli yo o wawu famude o sincu tun o ndaru tun hunde nde andanteɗe himo faala o waɗi nden ɗon hunde yomu siɓɓe julɓe yo waw famude o golli tun ko faala idan ɓe maki noon haray oɗo waɗɗo ngal ɗo gollal o aaƴike o inni wonda nedemo dey haray annabaje on janfinoke ko allahu tabaraka wa taala jonnunoɓe kon idan en yii kala sincuɗo ko nde dina haray kanko o inni nelaɗo janfino nelaɗo yottinano woduno koɓe suuɗi yontere hande en adduno aya on woni annabajo on suuɗano ɓe yottinno fof kala ko ɓe jonna ɓe yottini ha timmi ha allah on inni si o ɓeydutuno sah e ko o jonnano kon mi nangiraynomo jungo e ñaamo sattugo o mi nangaynomo nangani sattude mi ittamo dane nden idan ko hollugal annabajo on timminno addal amanata wa nasaha al umma ɓe laaɓani jiyaɓe ɓen ɓe totti ko ɓe hoolano ko musidɓe julɓe ha timmi ɗum ɗon kamɓe wa yajibu an na'lama anna al ghayata ma yuridul al wondanede mo dey no waɗɗi nde andeten hattiide e andugol faanda duye ko ɓe faala al ko yottagol e muɗum fa ghalibu man yaf'alu shay'an min al bid'a wo ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe wonɓe ɓen e waɗude bid'a min al muslimina julɓe ɓen yaf'alunaha ko ɓe woni e waɗirde on ɗon bida ko niyatan taqarrubu ila llahi ko ɓandagol ɓe mari anniye kamɓe ko rewgol allah on ko ɗum ɓe woni ɓe mari anniye ko ɓe woni e wodde ɗum ɗo na yeddugol allah on kamɓe ɓe faami hiɓe hiɓɓade allahu tabaraka wa taala e konko ɓe woni e sincude ɗon wal wusulu ila ridahu ɓe faala kadi yottagol e weleye allahu tabaraka wa taala walakin ko woni tun noon kamman yuridu lil khayr heewi faalaɓe moƴƴere nden kono la yasiluhu maɗum la yusibuhu neɗɗon hawjata heewi hande faalaɓe waɗude moƴƴere ɓe ronka hawtude musidɓe julɓe walida ko sabu ɗum tajid man yaqulu laka a heɓay on mo andanteɗe mo no innanama e ɓen ɓe andanteɗe ma hino lerɗi hano
e jokkugol alal bida e bidaji ɗi yi'a ɓeɗo haynoɗa heewɓe maɓɓe ɓandanteɗama no jokki waɗugol bida kal ihtifali bil isra'i ɓe ɓandanteɗama feetay weltoro ñande annabajo on royna ko kammu wal miraj enen fedde ɗon aw bi mawludihi sallallahu alayhi wa sallam ma ɓe ɓandanteɗama weltoray ko annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ñande ɓe jibina waɗa ɗum ɗon mawludu ɓe maki ko honɗum naadi ɓe waɗi ɗum ɗo weltoragol ñande ɓe maki wo ko fi honɗum hiɗen yi'a yimɓe goo hino weltoro feetugol ñande isra e miraj ñande annabajo on royna walla feetugol weltoro ñande annabajo on alayhi salatu wassalam jibina woni ñande ko ɓe fetta kon fi mawludu wo honɗum ɓeɗo andi ɓeɗo de nafalu hatha hubban fi nabi ɓe innawo kamɓe ko ɓe woni e wadde ngal ɗo gollal ko yiɗugol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ene a yu'adhibuna llahu ala mahabbatihi ɓe inna ene allahu tabaraka wa taala lettay men e dow ko men yiɗi annabajo on kon ɓe maki faqul lahum wiyanɓe la oye ko yiɗɗon kon annabajo on allah on letta on walakin ko won ton ihdaru rente min an yu'adhibakum nde allah on lettirta on sabu ala ibtida'i sabu ko sincuɗon kon fi dini ko nde dina wa mukhalafati e lundagol ko lundi ɗon sunnatahu sunna annabajo on na ko yiɗuɗon kon annabajo on o lettita o laala koko sincuɗon kon waɗɗon ko nde dina e ko sincuɗon kon tawi alano ko sunna annabajo on sallallahu alayhi wa sallam hare ko ɗum ɗon dow ɗon rentare wata on rentire wata on heɓu lette sabu ɗum ɗon musidɓe julɓe ɓeɗo kadi maki wo ra'a Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala rajulan ba'da tulu'il fajr akthara min tulu'il fajr akthara min rak'atayn oɗo wiyeteɗo Sa'id ibn Musayyab o yii gorko goto ko nde juulirde ɓe juulama tawi subaka feeri o no naafa tum no juula ko ɓuri darɗe ɗiɗi fa qala o inni mo ya aba muhammad o inni ene kay aba muhammad a yu'adhibuna allahu ala salati ma ɗum fa nahahu oɗo wiyeteɗo Sayyib ibnu Musayyab haɗimo ɓay yi'imo nde subaka habbe subaka juula ha gayni nangen fuɗi oɗo immi no naafatu no juula sey Sa'id ibn Musayyab innimo hey accu juulugol ngol o inni ene Sa'id ibn Musayyab ya aba abdallah ayu'adhibuni llahu ene allah mo lettelan ala salati e dow juldan komi woni naafude kon hiɗa haɗanmi fa qala la o inni oy walakin ko wontu noon yu'adhibuka allah no lettirama ala khilafati sunna e dow ko lundiɗa kon sunna annabajo sallallahu alayhi wa sallam idan kala lundiɗo sunna no hasi nde allahu tabaraka wa taala lettatama e dow ko lundiɗa kon rawahu Abdul Razzaq fil musnaf kamɓe ɓeɗo fillikema wal bayhaqiyu sunanul kubra wa sahahu imamu albani ɓeɗo kañum kadi filliki hadis on ɓe maki noon wama akthar man yanshutuna lil bid'a wo ko ɓuri ɗuɗde kon e ɓen softaneɓe yiɗugol waɗugol bid'a e sincugol ngol wa yatahawuna fi tatbiqi sunna ɓe welsindo ga e gollitirgol sunna on athabitatu sunna tabituɗon faman arada al khayra kala on faalaɗo moƴƴere nden fa khayrul hadiyi yo andu ko ɓuri moƴƴude e moƴƴereji ɗin ko peewal annabajo men o muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray ɓurɗo yiɗude peewal ko yo jokku peewal annabajo on sallllahu alayhi wa sallam nasalullah subhanahu wa taala an yarzuqna tiba'ahu wal yusra ala khitahu hatta nalqahu fa subhanahu hatta nalqahu sallllahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe hiɗen tori nde allahu tabaraka wa taala arkisata en
duumagol e wuurugol e sunna ha ñande hawruɗen e annabajo on ha ñande kadi hawruɗen e jomirawo subhanahu wa taala hara en wuurali e dow hiɗen sinci e dow kaɗo dina hiɗen liifi e kaɗo dina ɗen anniyi rewigol ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala. musidɓe kala ko tawi feewi e yewtere nden haray no iwri e allahu tabaraka wa taala kala ko tawi mi falji e muɗum feggagol e bindi feggagol e firo feggagol e ɗengal ko tawde bani adama o tagama timmali timmuɗo on ala si wona allahu tabaraka wa taala haray miɗo yaafini ha noon yerwo ko tawi fajjereji ɗi heɓike e muɗum. idan no musidɓe julɓe waktu men o lanni kono en ombata jonde meɗen nde musidɓe julɓe baadi en ombirali jonde nden qur'anul karim woni allah on inniri noon khitamuhu miskun uddorde nden ko parfait misk awa uddorde jonde men nden musidɓe julɓe ko qur'anul karim. hiɗen jonnude Abdul Aziz addana en jangande heddininde nden woni oustaz Abdul Aziz siɓe gayni jonne oustaz Ibrahim kamɓe kadi ɓe jangana en ɓawɗo musidɓe julɓe ndaren no ombiren jonde nden kono noon en ombata jonde nden taw dey en hiwraki hajjarugi wakam e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe hino ndaara émission gandal e faamuɗen hiwroɓe ko won noon kadi hajja Fatimata Binta e hajja Hasanatu tanti daara on ko won noon kañum kadi ya Seyda woni hajja Rahmatullahi e ɓeɗo hikkoran ɓe ko meɗen Fouta Dialo woni Mawdi Ousmane Sow Sare kamɓe kadi ɗan haynoɓe ɗo e kala wonɗo ko nde daara no wallito daara Markaz Khadim no wali ɗen hiwroɓe ɗen hiwro Oustaz Omar hare men hiwri ko mbuyi Oustaz Omar en hiwro Oustaz Ahmad Kanté kamɓe kañum koɗen hiwroɓe bus e wanam e pay ko hetti koye fof en ala haalde oɗo ha yeggiten heɗitiɓɓen hiɗen weltano bus baben Ahmad Seykou ɓe ɓandanteɗo mono tambiti daara on walliti daara on kamɓe kadi allahu tabaraka wa taala yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi ko won noon kañum kadi e baben Al Huseynu 3 kamɓe kañum kadi musidɓe julɓe ɗen weltanoɓe ɗen jarnaɓe e golle koɓe tambiti daara on kon e kala walkiliɗo e tambitago daara on Mouhammad Ɓoyey goto kañum kadi yahali ɓawo accimo e wallitagol daara on no yaara yeeso. idan Abdul Aziz jangane en Qur'anul Karim ɓawɗo ndaren ombiren jonde ɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ما شاء الله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تأملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة وأما الذين فسقوا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. نعم ما شاء الله مسبب julɓe weltanike oustad Abdoul Aziz yo allahu tabaraka wa taala ɓeydu gandal ngal haara fendo min andi talibaɓe no jooɗino wullude ɓayɓe heɗade ɓe fendo ɗo ida noon fanke so wullal nani fanke ya khairan inchallah haara o weltanama yo allahu tabaraka wa taala ɓeydu gandal ngal o ɓeyda dande nden o sellina idan musidɓe julɓe ɗen jonnude Ibrahim kanko kañum kadi o addana en ko heddude kon enel dare nden aywa nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى فثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى
فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ما شاء الله وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. نعم ما شاء الله إبراهيم الله تبارك وتعالى ɓeydo gandal ngal allahu azza wa jalla waɗu barke moɗon waɗa e moɗon ma e meɗen en fof nafoore ko nafata julɓe ɓen itan musidɓe julɓe émission moɗon gon ko haa ɗo ardunoɗen émission moɗon gandal e faamu ngu woni wonɗe wadde ɗo e Jama TV chaque vendredi musidɓe julɓe sanan salamu salminama itan noon ɓawo nenanteɗam mi weltanike Buy Ibrahim mi weltanike Buy kañum kadi Oustaz Abdoul Aziz ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe en weltanike wonnoɓe darde e nokkile kala ko ɓe jooɗi haray ene weltanoɓe bus yo Allahu tabaraka wa taala yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴuɗo joddi itan noon musidɓe so tawi Allah on hoddiri en e yontere hande Jama TV si alan sala on salminama juma arowo ɗo musidɓe julɓe so tawi Allah wono acciren e cellal hara en e yontere hande musidɓe julɓe aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. من الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العمر